तो यहाँ पे एक फार्मर था, उसका घर में हम उसको लेकर गया था, उसका जो तरीका जो है आपने जो নতুন কেইদিনমান আগত আমি ফৰ্মেশ্যন হ'লোঁ যদিও আমি নতুন হ'লেও যে আমাক নাবাৰ্ডে আজি প্ৰথম যিটো NGO মিটত আমাক প্ৰাধান্য দিছে সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে মই নাবাৰ্ডক ধন্যবাদ দিছোঁ লগতে সকলো NGOs যিবিলাক আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে তেখেতসকলৰ পৰা আমি নজনা কথাটো আমি জানিলোঁ এইকাৰণে মই গোটেই NGOs যি উপস্থিত হ'ব পাৰিছে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ মোৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ দিলোঁ আজি তাৰিখত কিমান NGO ইয়াত মই জানাত 8টা NGO আজি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি NGOৰ যিবিলাক লিডাৰবিলাক খুব এক্টিভ আৰু ইয়াং জেনেৰেশ্যনটো উঠি আহিছে 9 তাৰিখ नभेम्बरानोखा नभेम्बर मासाव जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि अल बड'लेण्ड पिग फार्मार्स डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ जोङो दाफुंनो थाखाय आखायाव लादों दा जोंनि क'क्राझार जिल्लानि अमा फिसिग्रा रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो खावलायहरदों नोंथांमोना जेन जोंनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि अमा फिसिग्रा फार्मार्स एस'सियेसन दाफुंनायाव बयबो फैनानै बाहागो लाफैयो लोगोसे रेजिस्ट्रेसन खालामो बेखौनो आं खावलायहरनाय जाबाय बिनु हिसाबै जाबाय जोंहा गसाइगावनि हाब्रुबिलनि अडिट'रियाम हलाव जोङो अलरेडि लेंथुमखाबाय दा बेवहाय गासैबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय अमा फिसिग्रा रायजो राजाफोरखौ फैनानै जों मेम्बारशिपजों लोगोसे जोंनि बे मेलखौ जाफुंसारहोनो थाखाय आङो खावलायहरनाय थाबाय बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै थागोन जोंहा साब डिभिजनेल भेटेनारि अफिसार बिथां थागोन लोगोसे KVKनि सिनियर साइन्टिस्ट मनज कुमार भुइया सार बिथाङाबो जोंनो थाफागोन